Efendimiz Seccad Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Cenab-ı Zaynab Azadara Pannis Bayesiz kabri petvoyet Azadara Himay Feryadi Cenab-ı Zaynab'ın Hazbira Zaynab Vadi Bekas Miano Azadara Cenab-ı Zeynep'in bekası vücudu. Zeynep edi bekas miano derdilo turi goneran panas panas miano Hazret Zeynep Edi Bekas Miano derdilo Turi goneran panas panas Miano derdilo
Hazret Zeynep kas yalu dalilo Raylam leran panas panas yalu dalilo Cenab-ı Zeynep azadarım agar kız beni bu yaşamda alıp azadarım kalıma başkansa beni mağar Cenab-ı Zeynep bekasima estübütreus miano terdilo panas nano derdilo Habibikas nano derdilo panas panas nano Tasbini sazara Tasbini azadara Yasasi gomut madinem şah Tasbini sazara Yasasi gomut madinem şah Tasbini azazara Yasasi gomut madine Tasbini azazara Yasasi gomut madinem şah Tasbini azazara Yasasi gomut madinem şah Soybili vadina subhan şaman Nano derdilo Turgon eran panas panas Nano derdilo Hazret Zeynep vadibe kasmyano derdilo Duygan eran panas panas myano derdilo Tasbini sazara Yasasi gomut madinem şam Tasbini azazara Yasasi gomut madinem şam Soybili vadina subhan şaman Nano derdilo Turgon eran panas panas Nano derdilo Hazret Zeynep vadibe kasmyano derdilo Duygan eran panas panas myano derdilo Kata musibet niyatray Yak jaharay mardab Kata musibet niyatray Yak jaharay mardab Kata musibet niyatray Yak jaharay mardab Kata musibet niyatray Yak jaharay mardab
Kötü musibet niyet rey Yak jaray mardab Kötü musibet niyet rey Yak jaray mardab Tar kya bhul ji sun tufanas Nano dard lo Tui go geran panas panas Nano dard lo Hazret Zeynep Hadibe Kasmiyano dard lo Duyma ne panas panas Miyano dard lo